Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović uručio je 4 rješenja za sufinansiranje vantjelesne oplodnje zvorničkim parovima. Danas smo potpisali rješenje o finansiranju vantjelesne oplodnje za naše sugrađane koji su iskoristili prava kod Fonda zdravstvenog osiguranja. Riječ je o programu koji se punih 13 godina, da kažemo, finansira iz budžeta grada Zvornika i iz ovog programa je rođeno 25 naših malih sugrađana. Ja današnjim potpisnicima želim da se i oni ostvare kao roditelji, jer porodica je osnov svakog društva. Što je porodica jača, kvalitetnija, brojnija, bolje je društvo u kojem živimo. A što se tiče ovog programa, grad Zvornik će i u narednom periodu podržati ovaj program. Jelena Vidović jedna je od onih koji su danas dobili 5000 konvertibilnih maraka za jedan postupak vantjelesne oplodnje. Ja bih da se zahvalim za sve ljude koji su danas dobili ova sredstva. Svi ljudi koji imaju bilo kakav neki problem u životu znaju koliko znači podrška kad imaju bara neku lijepu riječ, a kamoli ovako neke stvari. Hvala naravno našoj zajednici, našem gradonačelniku i drago nam je da smo danas dobili ta sredstva. 7 godina smo u braku. Znači 7 godina se uvijek nešto tako dešava, idemo negdje, što kaže, u neke postupke i zaista je stvarno značajna ta neka podrška ljudska, da kažem. Dobijali smo preko, kako da kažem, preko Mediko-S-a, preko fonda ona rješenja koja smo mogli da koristimo u Mediko-S-u. Ovo nam ipak opet pruža neku mogućnost gdje možemo malo da pridodamo nekih iz svojih sredstava i da opet izaberemo negdje gdje bi možda radije, da kažem, otišli, gdje nam neki doktori možda isto tako pružaju neko više povjerenja i tako neki. Nikolina Oro, predsjednica Zvorničkog udruženja BB1, istakla je veliku zahvalnost gradu Zvorniku i svim ljudima koji su u ovih 13 godina pomogli da udruženje uspješno funkcioniše. Veliku zahvalnost dugujemo tim ljudima na razumijevanju, jer zaista bez djece i porodice nemamo budućnosti. Vlada i sve institucije koje se toga tiču iziskuju načine da potpomognu rađanje, da ne mogu reći prisile, ali da negdje podstaknu ljude na rađanje više djece. A ovdje imamo slučaj gdje ljudi nemaju ni to prvo dijete koje im fali da bi njihov život bio srećan i kvalitetan. I onda kad naiđete tu na tu podršku, stvarno nemate riječi, tu neke zahvalnosti, to je stvarno nešto najljepše što grad Zvornik radi, to su ova izdvajanja za proces vantjelesne. Naše udruženje broji 81 bračni par. Moram da kažem, i sinoć smo dobili 90. bebu u udruženje. 90. beba se rodila za ovih 13 godina postojanja. Grad Zvornik već 13 godina sufinansira potpomognutu oplodnju parovima koji se bore sa sterilitetom u Zvorniku. Svake godine u budžetu se izdvaja između 25 i 35 hiljada konvertibilnih maraka za ove